Thiku imwe tu thutha wa mutino mwena wa Kaburengu barabara-ini ya Eldoret nginyagia Webuye kuhanika na gutiga andu matanyihire mugwanja makwite, riu atongoria amwe na uyu nimaikite aritana ria darasha ya muingi kurwekirikirira na ihenya ta uria kwahoteka. Kwa hivyo mimi nahimiza KENHA wakuja haraka iwezekanavyo wasaidie wale watu wetu. Murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Kakamega Elsie Muhanda na minista wa manyumba na migunda akiuga thirikari ya kaunti ino iri mihang'o-ini ya kwamukira mugunda uria thoko na gicukiro kia ngari cigwakwo niguo kunyihanyihia mitino ya barabara. Tumesikia kwamba vile KENHA walikuwa hapo walitenga pesa ya soko na walitenga tena pesa ya kutengeneza hiyo barabara, kutengeneza mahali bodaboda watakuwa 2 eka moja ambaye ilinunuliwa kwa wafanyabiashara hapa na ilichukuliwa sasa na KENHA wakati walikuwa wanachenga hii barabara. Tumekubaliana tunarudi kwa ofisi, iwapo hiyo shamba haijalipiwa, sisi kama serikali ya Kakamega tunaenda kuchukua hiyo pesa ili to make sure kwamba shamba ingine inapatikana ya kuweka soko ya wamama. Aria magurarire mutino-ini uyu no marathie na mbere na kwamukira urigitani thibitari-ini ya Webuye, marigitari makiuga gutiri mundu ona umwe wi hatikaini. The multiple fractures, some of them like they have broken bones and the blood loss, but we thank God that those who are still alive are in a stable condition. Riu aria mahonokire mutino uyu ni morete thirikari gwika mituki kumarikiria thoko niguo matige kuiga miturire yao hatikaini. Hivyo niko na familia ambayo inanitegemea, kuna watoto shule. Kinaomba serikali naweza kunisaidia kwa sababu sina mahali pengine naweza pata riziki ya hao watoto. Shida ambayo tuko nayo ni upande wa barabara. Barabara kuna shida ya bumps na hatuna soko. Ikiwa kama viongozi wanaweza kutuangalia mambo ya soko pale, inaweza kutusaidia sana. Mutino uyu woragire andu 8 kuri 13 wao matigirwo na nguraro riria rori yateire mwerekera na kumugutha mari biacara-ini ciao cia oro muthenya. Giribotera Kameme TV ritora kwa ni Wanjiru wa Foro.